I čao ljudi, Grsa sam vama ovdje i ljudi dobrodošli u novi video. Znam da je prošlo puno vremena kad sam zadnji put snimao. Ne znam, danas mi je bilo dosadno i rekao sam danas snimiti klip za ovaj kanal. Znam da me nije dugo bilo, ali šta bi sad? Jako niste primijetili, imam bombonu u ustima, ako malo šuškam, znate zašto. I ljudi moji, ja danas kasnim kao i uvijek, ali šta bi sad tu? I ako se možda pitate Grca zašto stojiš kod svojih vrata, zato što mi je soba u totalnom neredu, bolje da ne vidite kakva je. Ili ovako, ako se možda pitate zašto me nije bilo, jednostavno nije mi se dalo, imao sam obveza sa drugim kanalom. Ako još ne znate za moj drugi kanal, imate dolje u deskripciji link za taj drugi kanal. Tu uglavnom snimam vlogove, ali sve pričam na engleskom. Tako da ako hoćete tu da me pratite, možete me zapratiti. I samo da znate, pokušat ću da više snimam na ovom kanalu. Ne znam šta da radim još s ovim kanalom, pokušat ću još malo da snimam vlogove ili tako nešto, ne znam još sigurno. Ali ako vi imate neki prijedlog, slobodno komentaršite dolje. Da, sada je oko 6 sati i moram se naći sa Pučom. Idemo na klizanje, tamo ćemo se, ne znam, tamo ćemo klizati, logično. I ovaj video neće biti toliko dugačak, ali ću se potruditi da bude veoma zanimljiv. I ljudi moji, neću više da vas zadržavam i neću sebe da zadržavam, ja trenutno kasnim. Pa krećemo. Ljudi moji, evo me trenutno ulazu, silazim dolje. Ako niste znali da ako me ne pratite na drugom kanalu, što je u deskripciji link do kanala, kupio sam GoPro Hero 6, znači nevjerovatna kamera. Ako je nekom u budućnosti slobodno neke kupi, znači odlična kamera i sa njom ćemo snimati klizanje. Ja sam se večeras nešto baš dobro ubunio, ne znam da vidite, ali ubunio sam se, ali nije toliko hladno pošto je bilo ovih dana, ne znam zašto. Znači ovako juče u ovo vrijeme bilo je na 5 stepeni, možda juče mene 5, u minusu bilo, bog te sad 16-17 stepeni, znači nevjerovatno stvarno. Ljudi, ja ne znam koliko vi sad mene vidite, vjerovatno slabo, ali znate ono malo prije što sam rekao da nije hladno. Zajebite to, znači bukvalno duva užasno hladan vjetar. Mislim ovako, kad stane vjetar je onako toplo, znate, može, ali kad duva vjetar, brate, smrzneš se, ko me zove dok ko snija. Ali znači bukvalno puno hladno sada, samo zbog ovog vjetra. Znači ja mogu da podržim da je hladno ovako, ali kad duva hladan vjetar to me znači užasno nervira, ne mogu da ponesim jer stalno ono duva. Pogotovo kad ne nosim repić, sad ajde dobro ne nosim repić, a kad ne nosim repić, brate, šita mi kosa lijevo desno, ne mogu to da podržim, nema šanse. I ljudi moji, vidite, evo nas ovdje kod klizališta i duva puno vjetar i ja mislim da će kiša, pa ćemo malo sačekati. I evo Puče ovdje, Puče, jel te nastaje moj kanal? Hoćeš ti početi snimati ponovo? Hoću, naravno. Znači Puče rekao da će ponovo snimati i vraćamo se opije, znači, jači nego ikad, znači. Ali, znači, sada trenutno, nije toliko puno klizalište, ali baš neka blaga kiša. Pa to, ali ako ne bude padala kiša i ako se malo smiri vetar, kasnije ćemo doći, mislim, vjerojatno ćemo doći kasnije ovdje. Ponovo i tamo da se malo smanji gužva jer uvijek kasnije ima manje guže. Sad je onako pola 8, sad ima najviše guže i u gradu i ovako. Inače pa nećemo se naš puno zadržavati. Mislim, ali moramo doćemo kasnije, moramo doći. Ne nervira, stalno se padala tu rastavljena. Vi koliki? I tako, znači, mi ćemo, malo ćemo prvo počinati u gradu, možda popiti karticu, ne znam, vidjet ćemo nešto, ali uglavnom kasnije ćemo doći, ići na klizalište i gotiviti se. Ovako, znači, ljudi na klizalištu, ljudi padaju iza mene, ali pošto je copyright muzika iza mene, počet ću snimati sa GoProm i uživajte u montaži. Peace!
nadam se da me možete vidjeti jer smo s ovdje mraku Pučo, ja. Trenutno smo završili sa klizanjem i znači mrtvi smo, evo ovdje leži, cijeli smo ruku, uživamo. Mislim malo brate da odmorimo, znači umrli smo, 2 sata smo bili na klizanju. Na početku trebalo malo da se zagrijemo, ali onda je krenulo, tako. Onda je onako malo bolje krenulo. Ja bih njega sam malo više snimao, on bolje kliži. Sad ne znam, nisam još eto ovog tipa, ne znam koliko je dugo trebala ta montaža, ali eto ono za prvi vlog, mislim, nije prvi vlog ovako inače, ali prvi vlog na starom kanalu, pa trebam se malo navići. Ali bit će, ja mislim, bolji vlogova i Puča, tako da će krenuti snimat, pa ćemo opet raditi neke challenge, vjerovatno tako nešto, da će biti bolji vid i vraćam se na ono staro, pa ono, lajkujte, šerujte, subscribeujte se ako niste, uključite post notifikacije i do sljedećeg puta, peace.